Boma una sina sichikone. Ni adibusori chipikwa ndi mini. Chipikwa ndi urakosi. Magorowa ifora vachinchewi. Chipua, chitongovuliwa chigumbu echo. Chitongovuliwa. Chivula. Kechi chipikwa ndi urakosi uri vachinchewili. Aende velo kodriva kodaho. Kechi. Ndivatanga vodhiimeserawo ke. Auna na zvimwe zvonokojimeriwa. Ukojimeriwa mukara. Vakonanya kurwara wili. Uri kava mwari ndendi ndote. Relive vana vamukara. Ndikuzvivona zvamadhiruchere mara una chipikwa chimwe apa. Chamupezi. Simbi na 10 round azvirani. Umanya wabvunzwa rwa 10 round ngori nditsimbiri. Etina zvumumbroni. Ubogwa honu wa pesa ubanya kuhwarwa zi. Yebana. Maduna timbike. Mabona ngoro divani. Atonga dera ne pa Chimwe chiro vasadzi aona zvimwe. Ori. I'm out. Stop. Yeah. Veni rizoni kuwanda zaudi wote. Ya session yanga ya gym ndikati continue. Veni ningotuwa. Ngori anina mshumo. Yanu blowa jobo. Toskwama. Yanu no madhiruchere. So nitaona madhiruchere uri ono the gym for you. So veni tuwani zaudi wote. Veni bona ndichibuya ndichinda. Ndichidoita dzimwe session da. So boma muthu wamakuwa ujima utoyola makumba utoyola mapi utoyola vo cheese utoyola vo nama zvapurika zvife muxe kaufe mushiji kaufe musereno kaufe rugu karufe zofana mara ziyambo zori ini sokuchautava ngori ndichidange yahamo ndiwanaona puri una muxe zote kana zvinozotangwa ngaini kana ndikukeguru chidivi zvino ringasiri chozvitama ndiwone ndiri niwane muthu abhizi akotokodhera thanga apedza atodza dzitsimbini uchikoliwa na vuswa mtuku hai vana vashelasela nitodivuraya bhomo ndopesele ngosikobva maropa kakhana mara dalo makungwezane ngori iwe ude unkumbele ndizindikola thanga afe nawo vantu vakoivona taipi na thanga zveyelana vakoivone taipi na thanga vavona taipi dzatanga ndidzedzi udola mini muthu ane utola mangu adha jimu anenge chuluwina iyi. Yeah, gym for you, we out there. nivorhana madhyashu ngo anitake